Ayinangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha fast sengise-Witbank lapha eKlipfontein kunomunye umthwalo ekumele siyolayisha fast. Phela kudala nibalabala yona iday ibhantam lakamalume siyalimora silayishisa kakhulu izinto. Manje silithethe sathi yazini ake liphumule kancanenyana lapha sibambe ipigeon. Bengithi amapeli ahlanya makathi mona kivena hayi mara manje ngiyabona ukuthi bewaqinisile. Namuhla umalumami niyabona ukuthi wevila phaka wabheka thina species kuka amabhox angakanani yena ukuka amabhox amancane kuphela. Yabona namuhla umuntu olala diniko yo ngese siphela ekhona isindi ithi comcake nangapha nginenkinga yefika yarele uqalela phansi mara ngithize ngisagugaguga lapha kwavela amanye amajita ayi-2 atayikhona malume kamshada ngiguguga izinto ezisinde kangakasikhona enhle kahle bathize malume kamshada sicela usiveze kuvlog ngathi angeke nginiveze kuvlog mahala abafethu niyabona lana sibhizi siyasebenza nani-ke nagugani-ke la mabhox lawo and ngibagugisele auto unit ngamabom cause ngiyayazi ukuthi yasini amara bona banamandla mfana kusho kona ukuthi bajola neziduda ngiyadlala fast bese sicedile ukulayisha lapha sabe sesindlela yese singizithumbu lami lethi kru ngabe ngisemasokwaneni ngabe ngithatha inyama lapha nyawosawosa mara malu amade ayirelax ungawara singenelane chicken likini fast uzibambe ngasamthini hayi no kusho kona ukuthi ithenda lami ekhona libhadalile cause ngibuzile ukuthi ibudget yemalini bathi yawuyekela indaba zama-budget odwa ukudla okufunako la ngivele ngithi ngifuna i-Big Mac bathi abanayo bane-Big John yes sikusho kona ukuthi ngifunde wrong phela mina ngingabona u-Big ngivele ngicabanga u-Mac kanti tololo next lana kune-Big John sisemasiceda ukuthenga lapha kanti vele kune-Sasol front opposite bathi baba ngena lapha siyibambe nge-full tank fast ayikhona lethenda leli libhadala imali ehle madoda full tank ebhakini phela le bhakileni igcwala ngemali eningakhulu yo ngese siboma 2 point something yabona le day bathi udecide ukuthenga ikari mfana ungacali ngebhaki thengela ikarinyana encanyana so bese ibhaki kuzaba ikari uzomane uhambe ngayo ngama 1 2 3 mara bathi ufuna ukugijima ngayo phasi naphezulu awuzophela plus nangapha idizela ayiduri ithi gomcake no wonder abantu idizela basayithele egarage bahamba bothenga le dizela netshontshiwe eza ngezigubhu mara bathi idizela iyayimosha ikari is it true size makufika i-speed point apha ngabona ngendoda ijuluka mfana abantu bami ucabanga ukuthi le bhaki igcwala nge-500 baba kusibhantam le hayi phela lapha kubhantam sizambela mahala mfana sisuke eMiddelburg sihambe siyePitori sibuye eMiddelburg masifika lana eMiddelburg sirelaxe kancane sithi tshuye emaplazini mawuthi ubheka igauge lapha isengakafikanga naku-half tank mfana ngivele ngibona ukuthi yazini kahle umuntu kumele naye azitholele ibhantam ayekho mara guys umuntu uthengisa ibhantam lisesefresh nyana lapha angithengisele lona nginayo 3.5 basebenzile lana ema-toll gate ngiyese sinathi siyakhona ukuthepha esebenzisa ama-Capitec phela lokhu akudala ikhathi lase-Capitec belingasebenzi i-toll gate kahle bekuyini inkinga mara ye fast bese sesifikile lana se-installa khona ama-aircon ngasho ngibamba u-R omunye unzima kakhulu lapha ayikho into engikwatisa njengokushaya u-R utobhekile iphatshisi yakhona incane vane ngizibuza ukuthi the day bathi ngiyodosa icaravan mara nkosi yami ngiyoba yini hayi bona malimami namuhla uyakhekeleza yo ngese sikunini abo phale ntambo lapha thina lokho sibhizi siguga amabhox asinda uthize mase sekabona ukuthi la mabhox ngathi sekayaphela washachide la hayi gauge bese seyiwile nangapha kimi phela yo ngese sinamuhla ngisebenze nzima kakhulu lapha kushayanga no-10 ngidune mugu hayi ngithi ngibheka lokudla kwami ayikhona lo sesi wase-chicken likini ungirobhile yo ungibuzile ukuthi ngifuna izila ezingakhi ngathi 1 yini wenze 2 ufuna ukukhuphukisa ama-sales ngami niyababona-ke manje ukuthi bayenzani namuhla ngidecide ukuthi yazini ake ngizibambe nge-Fanta orange lapha i-Fanta orange every time angiyiphuza ngikhumbuza umamami mamami bekayithanda i-Fanta orange mfana bongamncisha yonke into ephuzwayo mara ungacala umncisha i-Fanta orange that's why namanje mosibangihamba ngiyalapha emathuneni vane ngihambe ngothenga i-Fanta orange nande ngiphahlapahla ngayo bantu bamathraga ake nisho ukuthi kahle itrack igcwaliswa imalini yes since sifike lana le track leli loko limile lapha balithela i-diesel or lihamba ngepetrol angazi mara I think amathraga ahamba nge-diesel phela lo dasihlisile lana evenini saqeda ngadla ngaqeda mara loko nanoma sengihamba loko le track ngishiye limile lapha loko bayalithela mina yazini ngisuke ngabane bakhe elinye elingifunako fast lapha ngathi yazini ankele ayisala u-installa lapho mina ngiyabuya manje la malanga ngiyazithanda lezi ngoma zaseLimpopo yo ngese sikonke lana ngihamba khona ngihamba ngizidlalelile ikompo lapha hayi likompo phela liyarasa mfana ama-drums left and right and center there's no way ukuthi ungalali ekarini mfana bathi ucreate i-accident ekubeni bolalelile ikompo likhipha away nethi ukuthi lisheshe lihlapelana kusilo music lo nongalalele hour lonke non-stop funa ngathi unganandi ukhipha lapho umikisa ngepiano mina ngisumuntu womusic mara yabona mfana nomuntu ono-create amapiano awuhlakaniphile mfana ipiano likhona lonke mabona ngathi liselekuhlapela khona ufakele i-soft mabona ngathi leli soft selekulalisa khona ufakele igijimana fast bese sengifikile ku-destination lapha ngithi yazini ati ngifakele ikarani ekhawashe bangiwashele yona nayo khe ibukeke nyana yabona uma ngifuna ukuwasha ikari fast ngizalana ngazi kahle ukuthi ngijahile alani ikari bayiwasha masinya abanye bathela amanzi idlulela kuloyo loyo babhizi ngamatayiri idlulela kuloyo lo yenza lokhu hayi ukuthi umuntu oyi-1 wenza into eyi-1 nethi kumele waziye ukuthi kula
amakhawasha sona uyalobolaka yo thize mangisamile lapha ngakhumbula ukuthi konje usesami ngithi umile lapha e-Afrika ngatazi nathi ngishaye around khona fast ngiyazi ukuthi mangibuya lana ngiyobathola sekusele kancane ukuthi bacede nalento leyo kuloku uhlezi mos ubuhlezi lapha ngathi usidladlanyana iyabhora ngithume nawo umuthi lapha ngikwazi nokuthi wenzani mina ngifike lana ngavela ngabakhombisa isithombe mara ngathi wezimbuzi-ke lona-ke wayesesamathenga umuthi wembuzi mhlawumbe unezimbuzi ukuthi akatsheli mina and vele nako unesithombe sezimbuzi inkomo yini lena enye hayi ngathi inyamazane-ke nalena-ke kusho kona ukuthi vele usebenza kizo zonke-ke izilwane ayabona mfana lana ku-farming ziyabuya bafethu pheka le nto lena ukuthi idura njani tsho